Mari ni n'wana madana. Mani na huwa n'wina. No mani no pawanga hi n'wana madana. N'wina n'wani mbono ro sungula n'wina musi. Na me a ni ngheni ro sungula kwalaho mara namuntlha lava hi vulavula namuntlha. Ka ha ku hundza kulukumba van'wana lani va vutisa ku mi twa njhani loko mi ri ka winning team. Se n'wina mi ri yini? Na me ni lava fika ni tlhandlekela xivutiso xa mina kwala henhla ka question leyi vona va nga yi vutisa. Okay, vutisani. Okay, a ni ri BMQ nto i team na yona and then ku na team letin'wana ne. Yes. Loko mi ba music mi va mi karhi mi bela ku mi na ku tlula team yin'wana kumbe mi bela ku yini? Mata hi va hi ri na problem yini loko hi chama music? Hi va hi ri na problem ku hi number 1 hi tsutsumela ku siya mani. Hina loko hi chama music hi la ku hindza album leyi ya hina yi le ndzhaku ka hina. Lexi n'wina mi xi endlaku i ku mi compete na ti-album leti n'wina mi chayaka ntsena a mi compete na vanhu van'wana ne. Lava van'wana a hi kona cause ka BMQ hina number 1, number 2 ku hava, number 3 ku hava, number 4 ku hava, number 5 ku hava, na number 6. Ti khome hi n'wina ti-position leti ya ku fika le ka number 10 ne. Okay. Se mafika ku se hina hi bela ku tlula hina. Ku tlula album ya yo hetisela hi. Okay, ya mi hlamule kahle question yaleyo. Even then ni kombela no hi va realistic ne. Hi languta ku ri music wu njhani na ku vanhu va rhandza yini ne. Hi swo ku ma swi vona ku loko mi kha mi famba halawa emalambani halawani va xinyori sweswo i ntiyiso sweswo ne. Even then ku na lembe rin'wana i 2019 hi swo ku a mi ri producer wa Ben Menga in 2019 ne. Yes. Even then ku vuye ku huma album 2019 hi March hi Good Friday. Album liya ya Ni Happy December, even then ka huma Sungurinkwerhu ne. Yes. Yeah, se ni kombela ku hi languta aka album timbirhi. Loko ni tsundzuka hi April loko ku huma Ni Happy a ku hume na album ya Nkambi leyi into i opposite team ya n'wina ma yi tiva Nkambi ya kona mo ni nga yi vuli vito ne. Nkambi liya loko ya humesa album liyani vanhu vo tala a va vulavula hi timhaka ta ku ri i tikisele ngopfu damani ka album liya i fika a tlula album ya Ni Happy. Mi ri yini mavekelo malama ke n'wina? Hi n'wana banga. N'wana madala. I khale n'wina kha mi hi favor so. Loko munhu o ta a fika endla xa wrong mi nga rivali ku hi lembe lera ra 2019 i nkarhi luwa ku nga onhaka event liya, then vanhu va sungula se ku lava ti-mistake va nga hi tekeli ngopfu nhlokweni. Then album liya is not soko a yi nga right. I timhaka ta ku vanhu se va kwatile kwini leswi hi nge te ta swi endla swi endlangi. Se vanhu va fike va cinca timhaka hi mhaka ku ri a swa ha endlani leswi n'wina a mi lava ku endla swona kumbe? N'wana bava N'wana madala. ni byeleni n'wina loko event liya a yi vi successful ku tele a ku ta va kha ku vulavuriwa hina ku vo vheta va kwini swi humi na album ya best a va zi va la ku cheka ku yini yini swi va kha ku a na hi ta va milon'weni for n'hweti hinkwayo or 2 months. Hayi n'hweti hinkwayo lembe hinkwaro a ku ta va ku ri n'wina ku fanele lembe ra 2018 leswi i 2018 loko ku endliwa Philip Giyani ne. Like a ku nga ri na a ku ri hava lexi a mi ta vulavula hi xona xa bad. Se laha mi kota ku vulavula ku futhi event liya yi va ngi successful that's why na album liya yi nga ri sharp mara loko yo va successful a mi ta tiva ku event liya yi ve successful na album liya ya vona yi ve successful. Ya mi veke kahle kwalani ka lembe ra 2019 ni tsundzuka ku hume ti-album ta 3 ta President ne. I 2 a ni ku na liya ya Bulovedi liya a yi humangi 2019. Yeah mi right yi 3 n'wina na yona musliya. A ni ri part ya yona but a ni tirhanga no hoxangi voko. A mo va part ya yona ne.
anova party ya yona, and the reason ya album liyani ne a ku ri ku shifta focus. Okay, Va nga swi tivi ku hi ya ta hi kwihi. Loko hi dropa single letiya ta inani letiya a hi bayisisa vanhu ku endlela ku kahle kahle munhu swi vula ku a ku ri marketing. a ku ri marketing strategy ne album liya ya singwiringwiri yi va na hype. Mi va mi expectini ku va yisa lava ngo ba maxanguxangu vo ba yini halaya kun'wana va be yini halaya. A hi va mi vulavula mi hala ambangi sono or yinini kasi hala hi mi kumi kahle halaya ka singwiringwiri. phela la A ku ri strategy. ku vulavula ntiyiso ni strategy lexi a mi nga xi tirhisa ni a xi ri powerful ngopfu ene hi leswi na mi a ni swi hlaya ku loko vakulukumba lava va humesa maxenxenxi vulava ku hina hi languta ku ri album leyi taku yo lava ku va na yini vo hetiseli swona a ku ri strategy lexiyani swi vonini mara a ku ri ku a ni lava ku tiva ku why ku hume album ta yi 3 hi lembe rin'we mara ku sukela ka 2020 ku ta fika laniwa ni vona kha ku huma album yin'we seni. Kun'wana na kun'wana loko mi va na new product a xopeni mi fanele mi va na strategy xa ku yi maketa. Loko mo cheka makhadzi sweswiwani u busy na u lava ku humesa album u busy na ti-wrong spelling. Mi le u busy n'wi mi share post liya ku tsale wrong spelling and the last post liya va ku post na tsale ku ni humesa album rini. Loko se ku ya hela siku mi kuma ku se yi na 3K shares. Vanhu a va nga share ku album liya ya inani mara se va swi tiva hi mhaka wrong spelling yin'we ntsena. Okay, se ku va n'wina mi endle leswiyani a ko va timhaka ta ku ri a mu maketa ntsena aka album leyi nga ta huma. Sweswiwani a swa ha bohi ku ri mi nga maketa hi ku already vanhu va vekile matihlo ka n'wina mi swi veka hi ndlela leyo kumbe njhani? I rini a na tsundzuki ku na hi tshame endla marketing yin'wana ne ni tshame ni posta picture me ya cover ya be andaka awara be na ya posta ku hi yona. Na tsundzuka nkarhi luwani a ku ri marketing strategy ya hina ya ku hi tshama hi ri milon'weni mi ti vutisa ku producer hi postini then artist yi ya vula swin'wana swo ka swi nga ri swona. Like hi teka mihleketo ya n'wina ku hayi ko va ku endlekeni yini ku endleka yini kwala ka vahisava okay lero n'wini I'm confused kahle kahle. Na mi twisisa ku mi hi tlanga ti-mind games kwalani. Question yin'wana leyiwani loko n'wina mi artist musi na n'wina ne ni le ka group mi le ka group ne okay mi le ka group Sikiza Boys se loko one day okay for an example this year ku ta huma album ya President Ben Menga na n'wina hi nga yi langutela musi album ne ya hina mi ta hi mundzuku hi ta va hi ri busy studio na ya Mahengani ka Sikiza Boys hi ta hi kuma hi December. Okay, se loko n'wina mo tikuma siku rin'wana president va humese album even then na n'wina mu humesa album even then n'wina mi tikuma mi beti hiti ku tlula president Mahengani hi leswi vanhu va nga ta va kha va swi twisisa swona mi ta twa njhani? Xin'wana xi nga ta ka xi nga endleki ku humesa album hi nkarhi wun'we. Okay, no vula ku sweswiwa a ni president va ri va ta humesa September even then n'wina hi December loko mi ya humesa mi kuma ku se hi tsema lembe n'wina ku va hi tsema hi president mi titwa njhani? Ku ta va ku nga ri na xihoxo ngopfu just because album liya hi ta va hi tirhi swin'we. Ni ya fila happy na mina ku team ya hina yi le ku wineni hi tsemi lembe na this year na last year hi tsemi lembe. It means I win. Okay, na swi twisisa. Okay, kuna BMQ, kuna Sikiza Boys. Yeah. N'wina mi le ka Sikiza Boys mi tshemba ka BMQ. Ni komba ni le ka Sikiza Boys mo wa ka mani n'wina? Mina ni wa ka Makaringi mina. Mo wa ka Makaringi n'wina. Ba Makaringi va na muti na n'wina mi va na muti mara mapamiya le loko va na ti-meeting
wana mitlangu maya le ka makaringi na n'wina me ya veka rayinani ku hayi swi nge endleki la mutini wa bava sweswo mi nge swi endli la mara mi ri na muti na n'wina question ya mina a nge se helela mara mi nga continue aka Sikiza Boys ku na vamakwavo va n'wina kumbe vanhu lava mi tirhaka na vona ni ya aka BMQ ku na president Ben Mayengani ne ya se swa endleka ku ri loko mi kha mi tirha project ya ka BMQ hayi ya Sikiza Boys ya ka BMQ swa endleka ku ri vanhu lava nga ka Sikiza Boys va ya aka project ya ka BMQ na Sikiza Boys hi na mina ni wela ko se ni va Sikiza Boys va ri kona la ndeni hi mhaka vito ra loko n'wina se na munhu un'we wa Sikiza Boys u va ri kona that's why vanhu va ka Eskom va tele ngopfu mara loko ta un'we va ta ka ku tiva vanhu va ka Eskom va ta ka ku tiva vanhu va ka Eskom ne ya mara ku ti un'we mara va tele va ka Eskom va tele va ka Eskom ne okay a hi languteni laniwa loko mi sungula ku chayela Ben Mayengani a ni mi te mi hlangane hi 2017 loko ni twa interview ya mina le ka Solly Makamu lene yes ya mi hlangane hi 2017 even then 2018 ku ya huma album ku ta fika nkarhi lowuwani se vanhu a va vulavula i ntiyiso ku vanhu a va vulavula ku ri loko n'wina ma ha ku sungula a va ku a mi yi koti voice ya president Ben Mayengani loko ma ha sungula even then ku ya va ka nkarhi lowuwani wena ntiyiso mwene heta ku ni formulate inani mwene heta ku formulate laniwa mwene heta ku formulate question even then ku ya fika ka album yo gina ya Malambani wena ntiyiso Malambani i album yin'wana yikulukumba swinene a ni voni kun'we ka ti-album ti nga huma sweswiwani yi kona leyi nga ta tlula Malambani se miri yini ma pfumela ku mi lo improve ku sukela le ku ta fika laniwa na kumbe a mu famba hi xitandati lexiya i ku president Mayengani leswi a va yimbelerisa swona kumbe njhani ni vi na problem ya ku loko ni sungula ku tlanga a ni compare-iwa ngopfu ku wena u nge tlangi ku tlula swimanimani swi ku yini then loko hi hlangana na Mayengani hi ku hi nga tlangi swa munhu a hi tlangeni swa hina hi twa ku swi ta hi yisa kwihi loko hi sungula hi tlangi inani hi tlangi tintoma a ku ri hava nghoma yo yelana ya munhu laha ndzeni se mo ni hlamula na leya inani na leya voice ya ku a ni nga yi koti voice ya swa ni fanele a yi ri njhani loko n'wina mi yi yingisela voice ya president Ben Mayengani like a swi nga complimentani na nghoma liya swa ni fanele ku n'wi mi swi yingisela ti-beat na ti-vocals va ntiyiso a swi famba kahle a ni ku na vanhu lava va analyze ku music ku se ku va na vanhu lava kuma ku vo lava ku twa voice ya Ben Mayengani just va twe voice ya Ben Mayengani i hit ya se layani vanhu lava va analyze ku music ne va fika va ta ku yini la president a suka kona na la a nga kona sweswiwa a va vulela ngopfu ku a swi fani mara sweswiwa le president Mayengani a suka kona na la sweswi a nga kona la aka nkarhi wa sweswiwani swa fana se komba ku yini se mi xi kumi xitandati xa Ben Mayengani a ni tivi ku ni hlamule kahle a ni tivi ku ni veke kahle sweswiwani na ya mi veki kahle mi veki kahle mara ne a ni tivi ku ni fanele ni hlamula ni ku yini a ku ri hlamula question liya ya ku ri ku suka leyi ku ta fika laniwa mi twa njhani n'wina hi leswi vanhu a va vulavurisa hi swona ku ri a mi nga yi koti mara sweswi ma yi kota mo ni hlaya leswi mina ni sungule ku mixa album ya Ben Mayengani hi Malambani album ya Ben Mayengani a ni chaya ti-beat me ni va nyika ti-beat va yimbelela loko va heta ku yimbelela ni nga ha yi ngheni ku swi heleli kwihi swi ku yini a ni nga ha yi ngheni until ka Malambani leyo hetisela
everything lexi xi nga la mixing handle ka mastering mixing everything lexi ni nga endla ku beat leyi fane fambelana na voice leyi mina ni nga endla ka album leyo hetisela leyi ni nga rhanga hi yona. Oh ya na mi twisisa mi hlamule ka question letin'wana ni nga ngheneleli helo ka ti-voice. vulavantisa ka album liya ka Malambani favorite track ya mina ku na track liya ya Nkavi Lowo Basa laha instruments leti ti nga laha vulavantisa ni ta ni tsakisa mara vanhu va kha va rhandza Malambani mara loko ni languta track liya ya Nkavi Lowo Basa laha like leswi ni nga yi nghenisa swona na loko yi sungula na le xikarhi na loko yi kha yi cinca ni yi blind track liya na yona president a yi kha yi nghena kahle la a ni nge lavi ku vulavula mavunwa track liya mi yi bini leswi ni nga yi xanisa swona track liya mi yi bini Nkavi Lowo Basa ni nge chavi ntiyiso. Hayi wena Madala a no va na question ta ku tala no la ta mi compliment ntsena ku ri mi tirha ntirho wa kahle a hi phusheni xigeza xi ya mahlweni n'wana Madala. No, I can't. Many recommendation that I'm putting at one question, but anyway, it's fine. To fana njhani ti question ta kona ku mina ku nyika question yin'wana ya xilaniwa. Ndati hlalo usemdamu humini. Okay n'wana Madala.